take 1 million. Wenye tuko nyuma tunaona. Kiharu primary. Hakuna shule kama hiyo lakini just for demonstration. Kiharu primary. Then constituency X primary. Sitaki kusema ine. Hivi ndivyo tulifanya kazi. Nikipeleka hii check na huyu MP apeleke hii check, both 1 million. Huyu mbunge wa X constituency akipeleka hiyo check ya 1 million, ataenda apigiwe makofi, aibiwe, akitoka kwa gate ya hiyo shule. Hii 1 million akiondoka tu hivi, kwanza anaondoka na 160,000. 160,000. Si mnaelewa ni ya nini? Nitanidi kusema kitu hapo. 16% ni nini? Hapo mnaelewa. Hiyo anaondoka nayo kwa gate. Alafu huyu contractor ameleta, huyo sio mtu ya serikali, ni mtu wa biashara. Na yeye anaangalia faida, the least 30%. 300,000. So, mbunge hajaiba, CDF chairman hajaiba, mwalimu hajaiba, lakini mbunge akipigiwa makofi akifika kwa gate hivi, anaondoka na 460,000. Now, hii yetu tumepeleka hapa from, do you know how we manage? We manage like accrual account. Pesa ikiingia, tunatoa 5% ile admin. From there, mchanga ikikuwa ordered, inalipwa from this account. Which, mutaelezwa maneno ya procurement ya hiyo later. So, without stealing, without anything, our work will be double than yours. Kuma hindi ya wikia wa kura ya kuhagura uria wari munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua, mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ni akoretwo akirite ki akirutira muingi wa Kiharu wira, no thutha wa uteti gukorwo wihiriirie muno guku bururi-ini, riu mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ni arikitie kuhagurwo ta chairman kana muikariri giti wa kamiti ya budget thiini wa bunge ya bururi niyo National Assembly, giturwa kiria riu kinengeretwo mwena wa mung'ethaniro ikihiukio ni mubunge Samuel Atandi. Maya mahanikite thutha wa Ninimbi na urugari wa giuteti uria ukoretwo githie na mbere guku bururi-ini, kuona ambunge amwe matikenetio ni wira na utongoria wa Ndindi Nyoro gicigo bunge giake gia Kiharu. Ndindi Nyoro arakoretwo ari muikariri giti wa kamiti ya budget bunge-ini ya bururi gwa kahinda ka miaka 2.5, na kuria akoretwo ekite mogaruruku matiganite gicigo-ini kia ubunge giake gia Kiharu, na uũ ni thutha wa kugaya kigina giake ona njira iria yagiriire, kuona ciraniro iria ereire muingi wa Kiharu ni akinyanirie. Mamwe ma maria Ndindi arerahira ni gukinyaniria mubango wa marihi ma ciringi 1,000 kuri mathukuru ma secondary ma muingi mwena wa Kiharu, waki wa barabara cia Kiharu, renovation ya mathukuru mothe ma muthingi ma Kiharu, hamwe na mangi maingi. Kuhagurwo kwa Ndindi Nyoro ni gutigite Akenya mari amaku muno, kuona ni arari mubunge urakenetie andu othe bururi-ini ni ciiko ciake cia wira na uthii wa na mbere wa Kiharu. Mwena-ini wake, muini wi gatu muno Muigai wa Njoroge ni umwe wa andu aria mahutitio ni undu uyu na njira nditu muno, na makiria ni arikitie kwandika mutambo-ini wake wa Facebook ati haya mmefanya tulikuwa tumegoja sana, no mumenyage ati muingatwo na kihoto ndacokaga, no muingatwo na njuguma ni acokaga na hinya muingi. Wiyumirie njamba itu, wamenerwo kio giaku na kwenda ruriri, nayo nyumba ino ya mumbi ndigukiganania na thu cia ruriri. Woi, na alikorwo ni ndoi, ongea sasa, tutakusikiliza. Mwiroreri wa Kikuyu Hot News TV, ndukariganwo ni gusubscribe, kulike, gushare na gucomment, ugakorwo uri wa mbere kumenya maria marathie na mbere gukunuka guku bururi-ini.